Tamam 81 yıl evvelsi 18 Mayıs 44 senesi bir gün içinde Kırım soldu. Oksuz kaldı. Tamır halktan, Kırım Tatarlardan marum oldu. Şanlı, bilgili, dindar, emanet ve bolluk içinde yaşayan Kırım Tatarlar tamırlarından, vatanından ayrıldı. Ve bu dehşetli facia binlerden insanların ömürlerini alıp gitti. 81 yıl geçti. Lakin buna bakmadan hala da her bir Kırım Tatarının yüreği acı. Ve dökülgen gözyaşlar, sınavlar hiçbir vakit unutulmaz. Нет такой семьи, которую бы эта трагедия бы обошла. И я считаю, что такие дни – это для нас еще один повод о том, чтобы помнить каждого члена своей семьи, кто пострадал от этого, всех своих близких, знакомых. У каждого у нас такое горе произошло. Это глубокая память наших предков, боль нашего народа, чтобы не было такого, чтобы не повторилось такие страшные вещи. Я чувствую боль, грусть за то, что мои предки пережили такую трагическую дату, и сейчас испытываю за них эту всю боль. 18 күні біздер үшін артық енді шуырымызны топламақ күні olmak керек. Yani biz bu күнде жойғандарымызны хатırlап, да бетерге келмемек үшін, olğanını saklamak için gayret etmek gerekmiz bence. Daha ziyade bunu düşünmek gerekmiz. 18 Mayıs herkesге gibi bu қара acı bir gün. Başka söz yoktur, biz onu unutmayacağız ve unutmadık. 18 мая для меня это напоминание о том, как тяжело было нашим предкам вернуться на родину, и напоминание о том, как ценно то, что мы имеем сейчас, а также напоминание о том, что нужно продвигать и улучшать наше будущее в нашем Крыму, становиться в будущем лучше, крепче и больше. Sürgünlük faciasının 81 yılına bağışlap Karadeniz Production Studiyası mahsus sanalaştırmanı hazırladı. Bu sanalaştırmada profesyonel aktör, çalgıcılar ve oyun takımlarıyla beraberlikte aveskarlar da iştirak ettiler. 18 Mayıs 44 senesinin faciasına bağışlanған Men Kırımım adlı performansı. Kaydalarga alıp kettiler ya. Hem hepsini. Ya men bilmek, men duymak gerek edim. Bir kaçdaka içinde olarını kovdular. Son ise kara duman nefes algan yük maşinalarga attılar. Yurtsыз қалған хор миллетім, ғұрбетлікте жүресің. Açılık, хорлық, хасталықтан сүрі өлесің. Боғарып халық, ақсыз ерде мында өліп бітсін мі? Yurtны басқан яғмачылар, көріп байрам etsin mi? Men ant etem. Ant etem. Ant etken izlerinden ketmege. Milletimnin hakkı için canım feda etmege. Doğan yerim bağ bahçalık em su başı. Олар таң атқанда келділер. Ябанжылар, сердцеслері кескін пычақ кебі тыншылықны ярды. Bekleyim. Ozımның üçün değil, o ülkeler üçün bekleyim.
Yıllar devamında ipranğan tutlanğan tellerimde tebessümlerini, samimiyliklerini, merhametliklerini sakladım. Ve Reşat dedeni bekleyim. Onun sıcak kolları, sıcağını da saklaydır dep ışanam ve bekleyim. Siz benim kızımla görmediniz mi? Siz benim kızımla görmediniz mi? Anam, kaydasın? Benim dünyada en gül beren açığım bir tanem. Onun elleri daim ötmek kokuydu. Anacığım, bu men senin Ruhiye. Ruhiyem, kızım kaydasın sen? Son bizni ecnebi bir yerge getirdiler. Bir kapım kara ötmek verdiler. Son duamını tutup aldılar. Men bundan korkam. Mında gidiyorlar hara. Mında kimse gülmey. Azbarda bir dilek var. O da kurgan. Men ne kalbat işledim anam. Kaydasın? Men seni taparım. Eşitesin mi? Men taparım seni kızım. Men anamın bir kız edim, bahtsız oldum. Açılmamış gonca gül edim, sarardım, soldum. Günlerinin birinde minare taşlarını ve yanımdaki mezarlıkның baş taşlarını toplap alıp gittiler. Onlarını ayak astına töşüp özlerine yollar yaptılar. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel korum. Хотела бы поблагодарить Харадинис Продакшн за ваши проекты и за то, что вы затрагиваете такие глубинные струны души, чтобы помнили, откуда мы родом, ценили свою землю. Все делали для того, чтобы наш народ жил, наша культура жила, язык, чтобы наши дети разговаривали на нашем крымско-татарском языке. Yürek parçalana, göz yaşlar toxtamayıp tökülü. Biz her vakit bileydik, eşiteydik. O vagonlardan ne olğan idi, vagonlardan son ne olğan idi. O yollar içine ama onlar gitken son, onlarını sürgünken son bu eşyalarla, bu hayvançıklarla ne olğanı biz bilmedik ve bugün Alim Bey'nin sayesinde biz her şeyini bildik, eşittik, gördük, pek tesir etti. Эмоции, как всегда, переполняют. В таком ракурсе впервые мы видим спектакль. Увидеть, как переживают нашу депортацию вещи, которые остались, это просто шедевр. И это шедевр уже не крымского уровня, а гораздо больше. Yüreğim Aliv'da kaltıray. Bir vakit sürgünlük aytkanda sahipsiz kalgan vatan, sahipsiz kalgan ev, sahipsiz kalgan çokraklar ne düşünüyor eken dep düşünmedik. Bugün yaşlarımız o kadar terin bu mevzunu
бізге көрсеттілер. Дuygular taşa gerçekten айтсам. Pek duygulu oldu. Ağladık. Білесімі, ең бегенім соңғы ноқтасы умют ашылады. Осталась под большим впечатлением от этого перформанса. Благодаря таким встречам, благодаря таким мероприятиям мы должны всему миру рассказать о своей трагедии, своим детям, своим внукам, своим потомкам, оставить память о тех трагических событиях, которые случились с нашим народом. Мы снимаем так называемые живые истории. Это истории людей, реально переживших депортацию. И во время одной из съемок человек поделился реальной историей о собственной собаке, которая через 2 дня отыскала их в Сюрене, Скучу-Козена. И меня эта история впечатлила, потому что человек сказал, последнее, что я успел, это обнять свою собаку, и потом их просто кинули в вагоны и увезли. И у меня возникла идея рассказать историю от лица того и тех вещей, которые остались в Крыму. А потом мы увидели потрясающий текст Сиаре Кокче и поняли, что это хорошая основа для того, чтобы попробовать создать подобный перформанс.